नमस्कारे, मिस्र में आपका स्वागत है। एंडी और वेस अपोलोजेटिक्स कनाडा से हम मिस्र में एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है क्या मैं बाइबल पर भरोसा कर सकता हूँ। Mais vous vous demandez peut-être pourquoi Andy et moi sommes ici en Égypte pour parler des complexités et des problèmes liés à la Bible. En réalité, la grande majorité des copies manuscrites, ce que nous appelons les manuscrits de la Bible, et en particulier les plus anciens, proviennent d'Égypte. Votre doctorat portant sur la théologie et les manuscrits, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la Bible? Mi-am dat seama că mă implicam cu o mulțime de oameni sceptici de toate culorile și toți recurgeau la un fel de ei bine, sună grozav, Wes, dar tot ce te bazezi este Biblia. Aceasta este fundația ta și nu poți avea încredere că tot ce ai sunt traduceri ale traducerilor. Seulement des copies fausses. Vous savez pas si vous avez les bons livres. Vous lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean. Êtes-vous familier avec l'évangile de Thomas? Astfel mi-am dat seama că dacă este adevărat, pariez întreaga mea viață pe Isus. Și unde găsesc informațiile despre Isus? Asta e în Biblie. मुझे बाइबल में मिलता है। यदि बाइबल विश्वसनीय नहीं है तो मेरा यीशु पर भरोसा ही नहीं है।